салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд, ҳамдиёрони азиз, ҳамаи шуморо ба дарси навбатӣ хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. Дарси сеюм аст аз китоби Interchange бахши интро, чопи севум, яъне ин китоб third edition чопи саввумаш аст. хоб дар дарси гузашта барои мо шумо маълум аст ки то инҷо омада будем, бале то инҷо, ва барои шумо ваъда карда будем ки аз инҷо оғоз менамоем. хоб агар ягон нафар бошад хабармон кунад ки овоз хуб ҳаст нест, яъне овоз чӣ хел аст, ва оҳиста оҳиста эфирам сар кунем. улуғбек шӯҳратов омадан. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омадем бародари азиз Улуғбек Шӯҳратов. Хушбахтии мо салом. Ва алайкум салом. Хуш омадем Улуғбек Шӯҳратов. Hello my dear friend Улуғбек Шӯҳратов. How are you? Хушбахтии мо садо хуб омадест, беҳтарин. Я теҷике. Салом алейк созин ҳамакаса бародаро. Ва алайкум салом. Шукри худо хубем теҷем. Бале овоз ҳаст. Марҳабо. Я теҷике. Як кулуч те бародар. Кулуча чӣ кор мекунӣ бародар? Канала ремон кардани ёки эфира шӯхӣ мекунем. Дарси забони англисӣ аст бародари азиз. Кулуч мутаассифона дода намешавад. ошхона бо бисмилло омадан. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. ошхона бо бисмилло. дер боз шуда буд ки набуден. хоб чӣ ҳол дорем? Хубен? тенҷен? ҳама каса нағз ҳастед? Шукри худо хубем тенҷем. Шумо созен тенҷен? ҳама каса нағз ҳастед? Шукри худо хубем тенҷем. Шумо созен тенҷен? хоб фотима зуҳро. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. хуш омадем апаи азиз фотимаи зуҳро. Я теҷике барое ки мегум каналма биҷумбонам. Хай меҷумонемш. ина агар барои ҷумондан омада бошӣ, канала ҷумондан, ин ҳоз меҷумонемш. чӣ гуфте? кадом аст каналтон? филми байрақдор аст. бале, ин байрақдор аст. дӯстони гиромӣ, биён ҳамакаса канали Я теҷикира як меҷумонем. ина мо ҷумондемаш. ина хоб бародари азиз, ина ҳам ҷумондемаш, ҳам рекламаш кардем. иншоалло ки хайр аст. хоб дастархон зебо. салом. Ва алайкум салом. хуш омадем. хушбахтии мо устод и маву шумо имсол ҳазор намешем чи? ба фикр ҳами хеледа ка 2020 ба поён мерасам. ва бор 900 шидем, 905 шидем, бо омадем фиромадем 899 шидем. рости ози намедонам чандем. ози бо 899 шидем чи? бо ина 899 шидем. хушбахтии мо ба канали дунёи русӣ набудам шумо да дунёи забонҳода ҳастем. ина боз ба дунёи русӣ дастгиритон кардем. хоб аллакай 690 куҷо шудем? 695 баъд шуда бошем. бале 695 шудем. хоб я теҷике миннатдорам ака саломат бошен. саломати сарбаланд бошен. хушбахтии мо 800 мешам, бо миём 690 мешам. бале ҳамин хел аст. ки я теҷике
کلوچ میدادیم خوب میشید. گفتم که کلوچ داده نمیشه کی جان برادر جان، به خاطر که درس است در بین نمیخوام که خلال وارد شود. اگر برای درس اومده باشین خوب بهترین میتونین که استفاده کنین، اگر بدونین میتونین ما رو یاردم کنین، اگر وقت نداشته باشین خوب آیپای کارتون شین، میتونین آیپای کارتون شین ما از دست من اومده گیره دستگیری کردیم برادر جان. خب خوشبختیم و رحمت میندار سلامت باشین. فاطمه زهرا من روسی را آموختن میخواهم بسیارتر. خب نصیب انشاءالله. ما روز دوشنبه انگلیسی داریم، سه شنبه ترکی داریم، چهارشنبه روسی داریم، یعنی چهارشنبه و شنبه زبان روسی داریم. آشخانه با بسم الله یک جهان تشکر، خیلی منتدار هستم. چی کردین در سبشست را گذاشتین، تشکر زیاد برای دستگیریتون. همیشه صحتمند و سربلند باشین. فاطمه زهرا برای فرزندان آموختن خوب است. ولی انشالله ما هم با او درجه میگم که نمیدونیم که بعضی ها شاید فکر کنن، هم فکر میکنیم برای آدم های نو آموزه یک کم بیش میدونیم، یعنی آدم های نو آموز و خواستن دودرکان خواهرکان آدم های یعنی خردسال نورسان انشالله فکر میکنیم که خیلی درس های مفید هستن خوب هستن. یا تجیکی مثلا چه خیلی درس میباشد برادر. یا تجیکی روز دوشنبه زبان انگلیسی داریم ساعت 8، همه درسمون ساعت 8 بیگه با وقت مسکو است. روز دوشنبه زبان انگلیسی، سه شنبه ترکی، چهارشنبه روسی، پنجشنبه انگلیسی، جمعه ترکی، شنبه روسی، یک شنبه برنامه سوال جواب داریم 40 سوال. فردوس مومنوف سلام به همه دانش آموزان. و علیکم سلام، خوش آمدین برادر فردوس جان. یا تجیکی میخوام زبان ترکی رو آموختن میخوام. زبان ترکی روزی سه شنبه و پنج شنبه است ساعت 8 به وقت مسکو. مرحمت کنین. خوشبختی ما بله فاطمه زهرا همیجا بسیار من مادریم بهترین. بله بعضی ها اینجا مادر هستن یعنی فرزندار هستن، به خاطر فرزنداشون میکشن فیره گوش میکنن فرزنداشون، به خاطر فرزندا بهترینه. بله خب دوستان گرامی اکنون میرویم سراغ کتاب. این کتاب نامش اینترچنج است، قسمت اینترو است، یعنی اینترچنج هست یک، اینترچنج دو، اینترچنج سه. اما هست اینترچنج اینترو یعنی خیلی نوشته میشه اینترو یعنی سطح ابتدایی، سطح ابتدایی یا که برای آدمای نو آموز مثلا. یا که پگاه شو ساعت 8 سر میشه و زبان ترکی. بله پگاه ساعت 8 بیگه و وقت مسکو زبان ترکی است. خب اینجا را گرفتیم و آمدیم تا اینجا. اکنون درس نوبتی امروز از اینجا آغاز می یابد. خب یک لحظه از اینجا. خب بله آغاز میکنیم، کمیتر نیست دیگر. Word Power Titles. Word گفته کلمه رو میگوین. Word کلمه. خب word کلمه. Power گفته قوت، نیرو، توانایی به چند معنا میآید. خب در اینجا میتوانیم ترجمه کنیم قوتی کلمه، نیروی کلمه. اما در عموم میتوانیم این رو کلمه های نو عنوان مونیم، یعنی ترجمه تحت لفظیش میشود کلمه های نیروی کلمه. اما وقتی که ورد پاور در کجای آمد یعنی نیروی کلمه، پس وی معنای آن را دارد که در این صحیفه کلمه های نو هستند، یا کلمه های نو هست یا موضوع نو است. تاج ولاگ مام السلام علیکم استاد. و علیکم سلام، خوش آمدین تاج ولاگ مام. تشکر زیاد برای اومدنتون، برای دستگیریتون، خیلی خوشحال شدیم. همیشه سربلند و تنصیحت باشید. و تایتلز گفته تایتل عنوان را میگویند. تایتل در اینجا شکل جمع است. تایتل
titles یعنی عنوان ها، لقب ها. عنوان ها به مثل چی؟ به مثل که در زبان تاجیکی سلامت باشید استاد. خب شما نیز سلامت سربلند باشین. به مثل این که مثلا در زبان تاجیکی ما آقا استفاده میکنیم، آقا، جناب، یا برای زنها باشه خانم میگیم. در زبان روسی به فیلم گاسپادا، گاسپاژا میگفتن اگر خطا نکنم، گاسپادا، گاسپاژا. خب اگر خطا کردیسته باشم میتونم اون کس اصلاح ممکنن. و در زبان عربی سید و سیده میگن. در زبان ترکی سین میگن، سین. انا همین رو در زبان انگلیسی، در زبان انگلیسی مثلا titles یعنی عنوان ها، همون عنوان ها به معنای این است که پیش از نام باید یک چیز استفاده کنن. مثال که در زبان تاجیکی خودمون یک کمی با ادبانه، یک کمی بگیم زبان رسمی میگیم خانم فاطمه مثلا وای چند پول است اگر سوداگر باشد، یا خانم مثلا نامش میگیم خانم منیجر، نامش اول خانم میگیم بعد مراجعه میکنیم. در مردها باشد مثلا آقای محمد، آقای مثلا دلشاد، یا جنابی دلشاد، یا جنابی مثلا فرهاد مثلا. اما در زبان غیر رسمی یا که در لهجه آقا نمیگیم و اکا میگیم، یعنی اکای فلانی، اکای فلانی مراجعه میکنیم. پس انا همین اون چیزی که پیش از نام استفاده میشود همون را در زبان انگلیسی تایتل میگویند. تایتل. Listen and practice. گوش کنین و تمرین کنین. میس. خب یکمش میس ایتا. خب این میس ایتا نام است. در درون قوس نگاه کنیم single females. یعنی برای چی در اینجا single females آورد؟ به خاطر که برای ما و شما گفته است که همین میس برای دخترهای یا زنهای بیشوهر استفاده می شود. یعنی برای زنهای بیشوهر استفاده می شود، یعنی برای جوان دخترها. میس. سینگل گفته مجرد رو میگوین، مجرد یعنی زنی که خانومی که شوهر ندارد برای او ما میس مراجعه میکنیم. میس مثلا میس تاجولوگ، میس مثلا خب در اینجا فکر میکنم هم مادر هستن، میس فاطمه، میس منیجه مثلا. این میس برای زنها، خانمها، دخترهایی که حالا شوهر نکرده مجرده هستند، به شوهر هستند. اما دویمش میسیز که MRS نوشته می شود، میسیز خوانده می شود. میسیز مورگان. در بین قوس نگاه کنیم married females یعنی برای زنهای شوهردار، برای خانمهای شوهردار استفاده می شود. مثلا در اینجا میتونیم ما بگیم که میس خوشبختی ما، میس تجولاگ ما، میس خب کازان تجه، میس شهلا. خب میس یعنی برای زنهای استفاده می شود که شوهر دارند. خب قسم سوم میز، میز خوانده می شود. میز چن. در بین قوس نگاه کنیم single or married females یعنی برای زنها یا خانمها یا دخترهایی که شوهر دارن یا ندارن. این را چطور بفهمیم؟ در اینجا or آورد، یعنی یا. مثلا یک خانم از در می درآید، یک کارخانه هست، مثلا یک کارگاه هست، یک نفر می درآید، ما نمیدونیم که وی شوهر دارد یا ندارد. مثال سین و سالش نه بیانگر آن است که وی شوهر دارد، نه بیانگر آن است که وی بیشوهر است. پس در این صورت ما نمیتونیم میس بگوییم، شاید وی شوهر داشته باشد، و نمیتونیم میسیز بگوییم، شاید شوهر نداشته باشد. یعنی این دو تا اول خواندیم. و در اینجا وقتی که نمیدونیم که وی شوهر دارد یا ندارد، پس میز استفاده میکنیم. میز.
خب اما در قسم چهارم تایتلز که لقب این میستر است. MR یعنی میستر. این باشد میستر گارسیا، مثلا میستر آقای گارسیا، جناب گارسیا. این باشد برای سینگل اور میرید میلز. این برای مردانی هم همسردار هم به همسر، یعنی مجرد، یعنی برای تمام مردان میستر استفاده می شود. تجولگمان اویلادور مرید. بله، مرید یعنی اویلادور، یعنی زنهایی که اویلادور هستند یا مردهایی که اویلادور هستند. خب از همه دشوارترش قسمت زنها هست، یعنی زنها چند لقب دارن، مثلا میس، میسیز، میز. اینها رو باید فرق کنیم که کی رو میس میگوییم، کی رو میسیز میگوییم، کی رو میز میگوییم. خب میس با دو اس، همین رو فراموش نکنین. میس با دو اس، میس با دو اس نوشته می شود. برای دخترها میگیم یا برای زنهایی که شوهر ندارن حالا. و میسیز برای شوهردارها، اویلادار. و میز برای اویلادار یا به اویله، یعنی برای شوهردار یا به شوهر. و میستر برای هم اویلادار هم به مجرد. خب اگر فهمانده تونسته باشم خیلی خوشحال هستم. اگر یکونجا نفهمه باشد میتونیم بنویسین. اگر بدونیم جواب میدیم، اگر ندونیم خیلی میگیم در این درس نبودیم. خب think of three people. درباره سه شخص فکر کن. در اینجا people مردم ترجمه می شود. مردم معنای مردم رو دارد، اما ما نمیتونیم بگیم که درباره سه مردم فکر کن. یعنی در زبان تاجیکی این چیز رایج نیست. بنابراین سه شخص میگوییم، سه کس. think of three people. درباره سه کس فکر کن. write their titles and last names. و لقب ها و نسب های اونها رو نویسین. مثلا در اینجا میس لی یعنی خانم لی آورده است و مثل همین سه شخص رو میگوید که در اینجا نویسین. مثلا ما میتونیم در اینجا نویسیم که میسیز تجولگما، میسیز خوشبختیمو، میسیز شهلا، یعنی اپای شهلای نجمیدین. خب saying hello در اینجا درباره سلام گفتن است. موضوع درس درباره سلام گفتن. چگونه ما سلام میگیم؟ وقتی که با یک نفر ملاقات میکنیم، یک وو میخوریم، چگونه سلام علیک میکنیم؟ listen and practice. گوش کنین و تمرین کنین. hi Matthew یعنی hi سلام. how are you یعنی وقتی این گفت که hi Matthew how are you، در جواب این باشد میگه که great. how about you Lisa یعنی great گفته عالی جناب، عظیم، بزرگ ترجمه می شود. در اینجا میتونیم بگیم که عالی یعنی از احوال پرسیده شده است، میگیم که عالی است. یعنی how about you خودت چی؟ how about you درباره خودت می شود، اما در تاجیکی درباره خودت نمیگیم، میگیم که خودت چی حال داری؟ خب بر رسم دوم نگاه کنیم. میگوید good morning Mr. Garcia. صبح بخیر جناب گارسیا. how are you چی حال دارید؟ خب در اینجا جناب گارسیا میگوید I am just fine Alex. من کاملا خوب هستم Alex. thank you تشکر. خب رسم 3 رو نگاه میکنیم. در رسم 3 اینجا میگوید good afternoon bread. این good afternoon یعنی روز بخیر می شود. good afternoon bread یعنی روز بخیر bread. how are you یعنی چی حال داری؟ خب در جواب این مرد میگوید not bad thanks یعنی بد نیستم تشکر. how are you تو چی حال دارید؟ در رسم 4 میگوید good evening Mrs. Morgan.
Good evening Mrs. Morgan. یعنی در اینجا این دختر میدوند که این شوهردار است مثلا یا کلانسول است مثلا مراجعت میکند همچون اویله دار مثلا خانم، یعنی شام بخیر خانم مورگن. و در اینجا این باشد اینو یعنی کسی که در کارگاه هست مثلا در نزد میز ششته است این میگوید hello Miss Chen. hello Miss Chen میگوید سلام خانم چن، به خاطر که شاید نمیدونند که شوهردار است یا اویله‌دار است، اویله‌دار نیست. I'm okay thank you. I'm okay thank you یعنی من خوب هستم تشکر. خب در این زیر میگوید class activity فعالیت صنفی کاری صنفی go around the class یعنی با صنف روید greet your classmates formally در بین قوس نوشته است with titles یعنی میگه با صنف روید و همصنفانتون رو با طریق رسمی سلام دهید، یعنی با همصنفانتون با طریق رسمی سلام دهید. با طریق رسمی چه خیلی است؟ در بین قوس میگه که با آوردن لقب، با آوردن عنوان مثلا. and informally و با طریق غیر رسمی. informally غیر رسمی میشود، formally رسمی. و یعنی informally غیر رسمی مقصدش چی است؟ در بین قوس میگه without titles یعنی بدون عنوان، به غرض از آوردن عنوان. خب یه پنزه ایمیگرانت اومدن. السلام علیکم و علیکم السلام. خوش اومدین افای پنزه همه کسا سوزید تنجی انشالله شکر خدا خوبیم تنجیم شما نغزین سوزین. خوش اومدین. چیزهای مفید نهم لایک، تشکر زیاد برای لایکتون. سلامت سربلند باشین. چیزهای مفید. السلام علیکم و رحمت الله. سازین خوبین سلامتی خوب است شکری خدا خوبیم تنجیم و علیکم السلام و رحمت الله. یه 15 میگرم با نهم لایک مهمون هستیم. تشکر زیاد پای 15 آباد باشین شما نیز سربلند باشین. خب دوستان گرامی در اینجا یک صحیفه گرفتیم. اگر کفایه باشد بگین که کفایه است، اگر کم باشد دوام ده، یعنی تا اینجا آمدیم. صحیفه 4 خب یه 15 میگرانت شکر از شما پرسیم ادمین شکری خدا خوبیم تنجیم سلامت باشین. یه 15 میگرانت دوام تید استاد سلامت باشین نصیب انشاءالله. چیزهای مفید برادر شما یگون چی نقل میکنین درس زبان انگلیسی است برادر. چیزهای مفید درس زبان انگلیسی است. یک 20 دقیقه زیاد شد افیر داریم. خب یکون کس دیگه هست هر روز شما افیر میکنید؟ بله قریب که هر روز. بله دوشنبه انگلیسی، سه شنبه ترکی، چهارشنبه روسی، پنجشنبه انگلیسی، جمعه ترکی، شنبه روسی، یک شنبه سوال جواب. خوش آمده چیزهای مفید. خب یک تاییدیه هم بخونه. خب یک تاییدیه میخونیم شاید در آینده یک کس تماشا میکنم ویدیو را بعد نگن که کم است. Conversation گفتگو. He's over there why unjust. چیزهای مفید ماشاءالله بهترین سلامت باشین. یه 15 میگران من آمدم همه گریخت یک بار در آمدم روسی 8 نفر بود از بود در آمدم 3 نفر بود. خب خیلی شاید کار دارن مردم دستر خوندی بگو علیکم السلام اپا جون 15. خب در اینجا گفتگو است. نام گفتگو یا که عنوان گفتگو این است که why در آنجاست. Listen and practice گوش کنین و تکرار کنین.
дар ин гуфтугӯ яъне се шахс нақш бозӣ мекунад: Дженнифер ва Дэвид ва Стивен. агар мо бародар забони англисиро бихоҳем бифаҳмем, аз куҷо оғоз кунем? Забони англисиро хоб барои касоне ки мехоҳанд забонро омӯзанд як тавсия метем. Забонро омӯхтан фарқ надорад, хо забони англисӣ бошад, хо забони русӣ бошад, хо дигар забонҳо. Дӯстони гиромӣ, касоне ки аз шумо мехоҳед ки забонро омӯзед, забон ба ду ҳадаф омӯхта мешавад. Яке, инсонҳо мехоҳанд ки масалан забони англисиро ёд бигирем. Мисоли гап, мо 2-3 сол баъд Амрико сафар дорем, ё забони англисиро ёд бигирем. Ягон турист меояд, ягон амрикоӣ меояд, мо бояд, ягон сайёҳ меояд, ягон амрикоӣ меояд, масалан бо вай суҳбат кунем. Яъне фақат барои суҳбат кардан мехоҳанд як гурӯҳ мардум, ва як гурӯҳе аз мардум мехоҳанд ки забонро ҳамин хеле омӯзанд ки яъне ба тамоми паҳлӯҳош, ба тамоми нозукиҳош забонро омӯзанд. Масалан ҳам аз ҷиҳати грамматикӣ, аз ҷиҳати сарфу наҳву, яъне синтаксиси, морфологӣ, аз тамоми паҳлӯҳош мехоҳанд омӯзанд. Шумо бояд ки муайян кунед ки аз ҳамин ду гурӯҳ кадомаш ҳастед. Агар касоне ки мехоҳанд ки забонро фақат барои гап задан ёд бигиранд, ки ҳамроҳи ягон сайёҳ суҳбат мекунанд, ҳамроҳи ягон масалан ягон чиро масалан тарҷума мекунанд, ягон киноро масалан фаҳмидан, тамошо кардан, агар барои чизҳои оддӣ бошад, агар пас ягона роҳе ки забонро тез омӯхта мешавад, ин ҳар рӯз 5 ибора аз ёд кардан аст. 5 ибора, 5 фраза, яъне 5 ибора ёки 5 ҷумлаи кӯтоҳ. Мисол, ман имрӯз саҳар барвақт аз хоб хестам. Ва ман масалан имрӯз китоб хондам. Ман имрӯз об нӯшидам. Яъне ҷумлаҳои кӯтоҳ. Ҳар рӯз 5 ҷумла аз ёд кардан дар кор. Агар ҳадафтон масалан фақат барои гапзанӣ бошад, инаам хел сар кунед ва ҳатман ҷумлаҳое ки аз ёд мекунед ё ки ибораҳое аз ёд мекунед, бояд ки ҳамроҳи як нафар гап занем. Яъне шояд инҷа савол пайдо шавад ки мо аз куҷо меоем амрикоиро ки қати амрикоӣ гап занем, мисол гап ё руса ё ки қати вай русӣ гап занем. Хуб, агар ягон шиносотон бошад, ягон нафаре бошад ки забони англисӣ, русиро бидонанд, ҳамин забонҳое ки шумо меомӯзем бидонанд, агар ҳамроҳи онҳо ҳатман бояд ки ҳамин 5 ҷумларо тамрин кунед, яъне машқ кунед қатишон ҳамон рӯз масалан. Лекин агар ягон нафар набошад ки ҳамин забонҳоро бидонанд, пас ҳар саҳар ё ки ҳар рӯз 5 ибора аз ёд мекунед, дар назди оина ҳамроҳи худтон гап мезанед. Яъне мисоли гап, агар англисӣ омӯхтаиста бошен, мегӯед номи ту чист, ҳамин ҷумларо агар аз ёд кардани бошен, what's your name. Яъне дар оина местен, тарафи худтон мегӯед ки what's your name. Хуб, ҷавоб масалан my name is Mufid. Мисоли гап, my name is Mufid. Ду ҷумла шид, ду ибора шид. Хуб, how old are you? Чанд сола ҳастӣ? I'm 25 years old масалан. Ман 25 сола ҳастам. се ҷумла шид масалан. What is your phone number? Рақами телефони шумо чанд аст? Хуб, ҳамин хел яъне ибораҳои кӯтоҳро аз ёд мекунед ва дар пеши оина тамрин мекунед. Агар ҳамин корро карден, хуб, ин амирӯз таърих амирӯза нависен ва ба шарте ки ҳамин корро ҳар рӯз анҷом диҳен. Таърихи имрӯз масалан 31 август, 3 моҳ баъд агар гап назаден, биёем бо дар эфир дароен бигӯем ки шумо масалан маслиҳати нодуруст доден, маслиҳати нохуб доден. Хуб, ин маслиҳат барои касоне аст ки забона мехоҳанд ҳамчун барои гапзанӣ омӯзанд. Аммо маслиҳати дуюм ин аст ки касоне ки мехоҳанд ки забона ба тамоми паҳлӯҳош, ба тамоми нозукиҳош омӯзанд, яъне тарзе омӯзанд забона ки бо баъд аз 1 сол як нафари дигаре дарс дода битонад. Яъне масалан шумо забони англисиро меомӯзем, баъди 1 сол пас як нафар меояд мегӯяд ки ака шумо забони англисиро медонем, биё мара забони англисӣ дарс бидеҳ. Яъне бояд ба ҳамин хел бояд бо омӯзед забони англисиро ки боз як нафари дигаре дарс дода битонед, шумо фаҳмонда битонед. Пас ана ин маслиҳати дуюм ин аст ки агар ба ҳамин ҳадаф шумо забон омӯхтан хоҳед,
пас бояд ки як китобро ихтиёр кунед. Масалан китоби Interchange ҳаст, китоби New Grammar Time ҳаст. хуб китобҳои англисӣ зиёд ҳастанд. Як китобро интихоб мекунед, аз аввали китоб оғоз мекунед, ҳар як калимаи нофаҳмотонро тарҷума мекунед, он калимаҳоро аз ёд мекунед. Анамин маслиҳат буд барои касоне ки мехоҳанд забонро омӯзанд. хоб чизҳои муфид ҳаминҷа ҳастен, агар бошен, яъне ягон чӣ гуфтанӣ бошен, агар ягонҷо нофаҳмо бошад, марҳамат. яи пенза мигрант, хуш омадед ҳамном, дастархон зебо хуш бошед апай пенза. яи пенза мигрант, ман ҳамин ҷоям, ташаккури зиёд. яи пенза мигрант, my name is Penza. яи пенза мигрант, how are you? I am fine, and you? дастархон зебо, апаҷон пенза, дастархон зебо беҳтарин. бале ин апай пенза забони англисиро медонистаст, метавонед ки қатъи апай пенза тамрин кунед, дар эфирошон бидроед, бинависед, тамрин мешавад, мақсад практика мешавад. чизҳои муфид, бениҳоят сипосгузорам аз суҳбатҳои зебоятон. Ман пеш аз ибора ҳифз намудан ё аз ёд кардан хонданашаман душвор аст, бародарҷон. Фаҳмом, яъне шумо навомӯзи навомӯз ҳастем, да? Яъне навомӯз, навёдгир ҳастем. Ман фикр кардам ки камо беш медонед шумо. Масалан агар масалан навомӯз бошен, як китоб аст, як китоб номаш як лаҳза, номи китоб чӣ буд? Забони англисӣ барои бачагон. Забони англисӣ барои бачагон. Ман агар дар ватан бошед, аз чӣ гирифта будам? Пеши Книжный мир, яъне аз пеши Садбарг, Рӯҳи зерзаминӣ, ҳамонҷа китобҳои англисӣ зиёд мефурӯшанд. аз ҳамонҷа метавонед ин китобро дастрас кунед. У китоб хубиш ҳамин аст ки барои одамои навёдгир бисёр хушрӯ фаҳмондагӣ, яъне тарзи хонданашам, тарзи гуфтанашам, тарзи хондан масалан тарҷумашам. аммо агар дар як лаҳза ин морда майкофтане қин навистан шаид. бале мехоҳам нав сар кунам. Бале нав оғозкун бошен, пас аз интернет нависен, яъне забони англисӣ барои навёдгирон, навомӯзон. яъне метавонед аз канали мо истифода кунед. Як подкаст, як плейлист аст, забони англисӣ барои навёдгирон. аммо агар аз канали мо ҳам ки нахоҳед, аз дигар каналҳо ҳам нависем дар Google, дар YouTube ки английский язык для начинающих, ё ки ба забони тоҷикӣ ҳам нависем, аз тоҷикӣ ҳам видео кардастиям, забони англисӣ барои навёдгирон. англисӣ барои навомӯзон, касоне ки нав ёд мегиранд, дар канали мо ҳаст плейлисташ. Метавонед ки аз инҷа оғоз кунед, яъне аз калима оғоз кардагием, аз калима сар кардагием, аз алифбо, баъдан калима, тарзи хондан, баъдан кадом ҳарф чӣ хел хонда мешавад. хуб ба тафсил аз ҳаминҷа сар кардагием. Масалан аз ҳамин англисӣ барои навомӯзон метавонед аз инҷа истифода кунед. аммо аз ҳар куҷое ки истифода кунед, муҳим агар навомӯз бошед, аз видеоҳои навомӯзӣ сар кунед. баъдан ки калимаро хонданша ёд гирифтен ва ҳамун тавсияҳое ки ду тавсия дода будам, маслиҳат, метавонед аз ҳамонҳо истифода кунед. яъне ин чиз маълумоте буд ки баротон пешниҳод кардам. хоб яи пенза мегиранд, майли ман бароям дар амони аллоҳ бошед. дӯстон саломат бошед. апай пенза, ташаккур барои дастгиритон, хушомадед. чизҳои муфид интернетда боша. Интернетда забони англисӣ барои бачагон ба фикрам ки ҳаст, ба фикрам ҳаста. дар Google нависен англисӣ барои бачагон, PDF, шакли PDF ша. чизҳои муфид дар Тоҷикистон нестам аласаф, бародарҷон. хуб дар Тоҷикистон набошед, пас ҳамин интернет, шакли интернетта истифода кунед, аз интернет ҷустуҷӯ кунед маводҳои таълимиро.
Дилия good make. Салому алейкум ва алейкум салом. Хуш омадед апай Дилия. Салом ба ҳама ва алейкум салом. Дастархон зебо ва алейкум салом. Хуш омадед апаҷон Дилия. Маша салом ва алейкум салом. Созен шукри худо хубем тенҷем шумо хубем тенҷем. хоб чизҳои муфид агар дар канали шумо бошад беҳтарин, агар не аз ҳамин канали шумо истифода мебарам, беҳтарин мешавад. хеле хушҳол мешавем. марҳамат кунед. Дар канал масалан забони англисӣ дароян чанд плейлист аст. Навомӯз аз ҳамин плейлист оғоз кунед. ин ҳамин плейлисте ки дидаста бошед, англисӣ барои навомӯзон 33 видео аст. баъд аз ин англисӣ барои навомӯзон метавонед аз англисӣ аз китоби New Grammar Time оғоз кунед. ин видео дидаста бошед, англисӣ аз китоби New Grammar Time. ин ҳам барои навомӯзон аст. китобша метавонед ки аз интернет ёбен ва чӣ кунед, оғоз кунед. масалан китобаш New Grammar Time PDF нависен, New Grammar Time мебурад. аммо агар наёфтен, дар ягон видеомо комент нависен, мегузоремаш. дар як видео гузоштагием, дар як видео не, дар чанд видео ҳамин китоб гузоштагием дар зершарҳ ё ба қавли истилоҳи ҳозира, масалан дар комментария закрепит кардагӣ ҳастем, аммо намедонам дар кадом видео аст. яъне метавонед ки аз New Grammar Time 1 аз ҳамин китоб оғоз кунед, аз ҳамин папка бигем. яъне агар ин ду папкаро шумо тамом карден, баъдан ҳамун ду маслиҳате ки додем ҳамуна метавонед иҷро кунед. ё агар бихоҳем бо дигар плейлистҳо ҳам ҳастад. забони англисӣ аз китоби интро, масалан забони англисӣ аз китоби New Grammar Time to Idiom китобаш сар мешавад масалан, ва аз китоби Interchange ҳозир рафтестем масалан. яъне баъдан хутон вақте ки вая ки оғоз карден, омӯхтен, ӯ тарафаш пештон ҳуй мешавад, я хутон медонед ки аз куҷо оғоз кунед, чиро оғоз кунед. хоб Дилия good make 11 лайк, ташаккури зиёд. маша Дилияҷон сози апаҷон. Дилия good make соз раҳмат мешаваҷон. чизҳои муфид ман аз ҳамин рӯз оғоз мекунам. беҳтарин мешавад оғоз кунед аз ҳамин рӯз. ҳар рӯз як видео ё ду видео тамошо кунед ва нависен калимаҳоро, тарзи хонданаш, тарзи тарҷумааш, ва иншоалло барои шумо комёбӣ ва пешравиҳо хоҳон ҳастем. чизҳои муфид шумо гуфтед дар муддати 3 моҳ хела ёд мегиред. ман хела ростӣ маъқул шид ҳамин гапатон. иншоалло шуруъ мекунам. бале, агар ба шарте ки як шарт айда дӯсти азиз, ба шарте ки ҳамин кортон ҳар рӯз бошад. агар ҳар рӯз бошад, дар муддати ҳамин 3 моҳ шумо гапзаниро оғоз мекунед. аммо як чиз дига аст ки мисол гап, агар шумо дар як рӯз 10 видео тамошо кунед, пагаи дигаш 20 видео тамошо кунед, пагаи дигаш масалан 100 калима азёд кунед, пагаи дигаш масалан 50 калима азёд кунед, аммо ҳафтаи дигариш, ҳафтаи пешомад дигар ҳамаро партоен, 2 ҳафта бо нахонен, боз ҳафтаи сеюм сар кунед, боз 2-3 рӯз бихонед, боз ҳафтаи чорум ҳамин хел. пас ин хел он қадар фикр мекунам ки фоида гирифта наметавонем. на ягон забона ин хел омӯхтан хела қин аст, хела душвор аст. бинобар ин ягона роҳе ки забон омӯхта мешавад, бардавом бошад, кам бошаду бардавом бошад. яъне ҳар рӯз 5 ибораӣ бошаду аммо бардавом бошад, ҳар рӯз бошад. бисёри касоне ки забонро меомӯзанд, мутаассифона сабаби асосии ноком шидан дар соҳаи забономӯзӣ ҳамин аст ки як ҳафта мехонанд, ё ки масалан ягон марказ агар бидоранд курс, як моҳ мехонанд, баъд мегӯянд вақтам нашид, дигар вақтҳои курс ба ин вақтҳои кори ман тоғрӣ намегирад, ҳоли баъд мехонам, ҳамунҷо ҳам меравад, китобо мехонад, ҳам хона мехонам, баъд дигар имрӯз мега пага мега ҳамин хел рафтан мегирад. ягона сабаби ноком шидани дӯстоне ки забона як ҳафта 2 ҳафта мехонанд, баъдан дигар намехонанд, ана ҳамин аст. яъне баъд мегӯянд ки забони англисӣ қин аст, мо қариб 2 сол шафида ҳастем, наметавонем хонда. мушкил дар ин аст ки бардавом нестем. бояд ки бардавом бошем. чизҳои муфид, бале, гапатон ҳақ аст. кам бошаду ҳар рӯз бошад. яъне бале, кам бошаду ҳар рӯз бошад.
خب از همه دوستان معذرت میخوام، فکر میکنم بسیار بد گپ زدیم. بخشش زیاد ما ویدیو را نیم ساعت کرده نمیدیم، کمی از موضوع برآمدیم، از موضوع درس. دوستانی که بعدا ویدیو ما رو تماشا میکنن معذرت میخواهیم که یک کمی مدت ویدیو دراز شد. خب دوستانی که در اینجا هستن، یگان سوال و پیشنهاد اگر نداشته باشن میتونیم ویدیو رو در اینجا افیر رو در اینجا قطع کنیم و پایان برسانیم و باز از فردا زبانی ترکی را باز با میخریم. دسترخوان زیبا خیر. خب با شما نیز خیر میگوییم. خدا نگهدار. خب چیزهای مفید انشاءالله برادر جان با افیر شما حرکت میکنیم انشاءالله نصیب. خیلی با اگر وقتتون شد مثلا کم کم افیر در بدرین، مثلا باز حالتهای میشه که تمرین کار میکنیم یا برادرها سوال جواب میکنن مثلا تمرین ها را کار میکنن، سوال میتونیم جواب میگردونن، باز از فایده خالی نیست. فکر میکنم فایده است انشاءالله. خب دوستان گرامی در همینجا خیر خوش میکنیم و باز در درس های آینده وا میخوریم. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. تشکر برای اشتراک و دستگیریتان. موفق و مؤید و سربلند باشین. چیزهای مفید گپ نیسته، حتما خیلی کانالی مفید بوده است. الله و شما جزای خیر دهد. سلامت باشین. خداوند با شما هم جزای خیر دهد. خوشبختی دو دنیا را خداوند نصیبتان گرداند. فردوس مومنوف استاد پگاه ترکی درس میشه؟ بله پگاه ترکی است، ساعت 8. از این پس کوشش میکنیم که در ساعت های گفتگیمون در وعده‌مون بستیم. دوشنبه انگلیسی، سه شنبه ترکی، چهارشنبه روسی، باز پنجشنبه انگلیسی، جمعه ترکی، شنبه روسی و یک شنبه برنامه سوال جواب داریم. مرحمت کنین. این هفته پیش آمدم یک برادر دیگر 500 سوم گذاشته است. یعنی سوال جواب کسی که غالب شد 500 روبل برد میکند روز یک شنبه آینده. چیزهای مفید در امان الله باشین. آمین. سلامت باشین. شما نیز در امان الله باشین. محمد علی افیر تمام شد؟ بله متاسفانه یا خوشبختانه افیر تمام شد. محمد علی زبان آلمانی نمیشود؟ زبان آلمانی راستی در نیت داریم، نه که حاضر نه برادر جان، چون که حاضر آموده نیستیم برای این زبان درس دادن. حاضر فقط مشغول به زبان انگلیسی، ترکی، روسی هستیم. به زبان آلمانی حاضرش آموده نیستیم. فردوس مومنوف این روز کمتر کار داشتم، آماده نتونستم. بخشش استاد. هیچ گپ ندارد برادر جان. هر وقتی که وقت پیدا کردین مرحمت کنین بیاین. هر وقتی که وقت نداشته باشین میتونین باز در وقت خالگیتون ویدیوها رو تماشا کنین. انشالله که از فایده خالی نیست. اگر چنده که 1 ساعت هم یا که 30 دقیقه زیاد هم درس هم بروه، یعنی همش اگر فایده نکنیم فکر میکنم که از 3-4 کلمه یاد میگیریم انشالله. محمد علی زبان انگلیسی کی میشه؟ که زبان انگلیسی روز دوشنبه، پنجشنبه. درس‌های ما روز دوشنبه انگلیسی داریم، سه شنبه ترکی داریم، چهارشنبه روسی داریم. باز برمیگردیم پنجشنبه انگلیسی داریم، جمعه ترکی داریم، شنبه روسی داریم و یک شنبه برنامه 40 سوال داریم، سوال جواب. معمولا برنامه سوال جواب مکافاتش 40 سومانی است. کسی غالب میاد، اما یعنی هفته پیش آمدشم 2 هفته شد یک برادر 500 روبلی میگذارد. هفته پیش آمدشم یعنی روز یک شنبه پیش آمدم یک برادر دیگه 500 روبل مکافات پول گذاشته است. کسی که برد کرد 500 روبل هدیه میکرد از هم برادر.
хоб Улуғбек Шӯҳратов, подписатсия кунед бародаро, дастгирии муаллим бародарро каналаш боло равад. Ташаккури зиёд бародар Улуғбек Шӯҳратов, саломату сарбаланд бошед. Барои дӯстоне ки агар заҳмат нашавад подписатсия кунанд, чунки подписатсия ва лайк ин барои мо бо як шавқи рағбати иловагӣ пайдо мекунад ки мо боз хубтар дарсҳоро таҳия кунем, пешкаши шумо кунем ва боз хубтар ба шакли аъло дар хизмати шумо бошем. Хоб ака Бахшиш ака, ман Навални обуна шудам, шумо чӣ хел дарс метаҳед, мефаҳмондем? Хоб забони англисиро аз китоби Interchange ҳастем, яъне аз китоби Interchange бахши интро, агар бидонед ин китоба Interchange third edition чопи сеюм ва аз бахши интро аст. Номи ин китоб интро. Аз ҳамин китоб рафта истемодираша англисӣ, дарсҳои англисӣ масалан. Ва видеоҳо ҳам ҳастай дар канал забони англисӣ барои навомӯзон, касоне ки нав ёд мегиранд, аз ҳарф оғоз кардагием. Як папкаи алоҳида аст. Ва боз аз китоби чира New Grammar Time якро тамом кардем, як китобро. Ва боз видеоҳо дорем аз китоби New Grammar Time 2, ин дуюм китоб аст. Ва боз видеоҳо дорем аз китоби интро, чӣ хеле ки ҳозир эфирш рафтаста, видеоҳошам ҳастай, 25 видео. Хоб боз аз кадом китоб аст? ҳозираша ба фикр мекунам ҳамин қаст. Яъне англисӣ аз 3 китоб рафтастай, русӣ навомӯз ҳастай, баъд аз китоби Дорога в Россию рафтастай, туркӣ навомӯз ҳастай, баъдан аз китоби Истанбул А1 рафтастай. Хоб дар инҷа дарсҳои компютерӣ ҳам ҳастай. Боз дарсҳои хоб туркӣ барои навомӯзам ҳастай. Хулоса ҳамин плейлистҳо агар бидоред ҳаминҷа маълум аст. Аммо саволтон аз ҷиҳати китоб бошад, агар гуфтем аз ҷиҳати китоб англисӣ аз китоби Interchange рафтастем ва аз китоби интро New Grammar Time 1, New Grammar Time 2 видеоҳо кардагӣ гузоштагӣ ҳастем. Агар ба саволтон ҷавоб дода бошам бародар Муҳаммад Али, хеле хушҳолем. Агар ҷавоб надода бошам ё ки савол нофаҳмо боша, ҷавоб нофаҳмо боша, марҳамат нависем, бо пурратар фаҳмонем. Муҳаммад Али ака, шумо номеротона наметен ки бародарҷон Муҳаммад Али, ман аз пушти ҳамин номер додан шата хӯрдагиам. Шата ба маънои чӣ? Ба маъное ки дар вақти эфир занг мезананд, ин ҳозир эфир рафтаста. Дар вақти эфир занг мезананд, эфири ман қатъ мешавад. Ҳозир ба телефон эфир кардам, масалан нигоҳ кунед, телефон аст, ба телефон эфир кардам. Вақте занг мезананд, эфир қатъ мешавад. Ба ҳамин хотир дигар рақамҳоро алиш кардем ва гуфтем ки дигар рақамҳоро равон каса наметем. Шумо метавонед ки дар дунёи забонҳо бидроед дар Инстаграм дунёи забонҳода. Инстаграмда дунёи забонҳо бидроед, ҳам дунёи забонҳо ҳам ранги WhatsApp аст. Овоз рӯй мекунем, хат мекунем, ҳам ранги WhatsApp аст, ягон фарқияте надорад. Дар дунёи забонҳо иншоалло ки суҳбат мекунем. Ҳамин саҳифаи мо аст, яъне дунёи забонҳо. Ина хайра дар WhatsApp хайра занг задан, дар имо занг мезананд, чӣ қатъ мешавад эфир. Хулос дар дунёи забонҳо дар Инстаграм дорем, боз иншоалло ки суҳбат мекунем бародарҷон. Ин китобро аз куҷо биёрем? Ин китоб дар интернет ҳаст. Ҳамин китобҳое ки номашон нагирифтам, дар интернет ҳамаш ҳастанд. Номашонро менависен, дар ахири навиштаҷотон PDF менависен, мебирояд PDF. Аммо агар наёфтен, дар баъзе видеоҳо гузоштагӣ ҳастанд дар ҳамин каналомон, неки намедонам дар кадом видео аст. Яъне бародаро хоҳиш мекунанд ки бимонем, мемонем. Шумо низ агар наёфтен, дар ягон таи видео комент нависен ки ҳамин китоб ба ман дар кор аст, дар ҳамон комменти шумо ҷавоб мегардонам, китоба пайвандша ё ки ҳамон силка мегӯянд, силкаша мемонем. Хоб
хоб ягон савол, пешниҳод, тавсия ягон гуфтанӣ набошад дар ҳаминҷа бо иҷозати шумо. Муҳаммадалӣ: ман мехоҳам кӯдакома забони англисӣ монам. Кӯдакон ман забони русиро медонанд. Забони англисиро камтар азоб мекашанд. хоб беҳтарин мешавад. Баъзе модаро медоранд ҳаминҷа хат мекунанд, мегӯянд мо қати кӯдаконмон иштагӣ дарсҳои шуморо гӯш кардастем. Баъзе модаро хеле хуб шарт нест номошонро бигирем. Баъзе модаро ҳамроҳи фарзандошон медороянд, чӣ кор мекунанд, мегӯянд кӯдакон қати иштагӣ тамошо дорем масалан. Бинобар ин шумо метавонед ки масалан аз ин видеоҳо барои кӯдакон масалан ҳамин англисӣ барои навомӯзон хеле муфид аст, хеле хуб аст ва баъдан англисӣ аз китоби New Grammar Time. Ҳамин бисёр муносиб аст барои кӯдаконро. Ҳамин китоб шумо метавонед ки ин китобро монед ва тамошо кунанд ва ёд мегиранд тарҷумаи тоҷикӣ, тарзи хондан, ҳамаша иншоалло ки дар ҳамин китоб фаҳмондагӣ ҳастем. Ва китобро нависен New Grammar Time 1 яъне 1 нависен, PDF нависен мебирояд. Метавонед ки фарорен яке скачат чикнед истифода кунанд фарзандотон. хеле хушҳол мешавем ки масалан дӯстоне ҳастанд ки мехоҳанд ки фарзандошон ин забонро бомӯзанд. Фирдавс Моминов: китоби туркӣ Истанбул 1 мебошад ё ягон дигар? Истанбул 1 аст. Фирдавсҷон, китоби Истанбул 1 аст. İstanbul yabancılar için Türkçe A1, A1 mesela. یک لحظه. İstanbul iname kitap aslında. İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitabı A1. Aziz Boboyev, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hoş geldin برادر Aziz Boboyev, Firdavs Mominov, rahmat ustoz, salomat бошен. Aziz Boboyev, забони олмониам ёд метен? Дар назар дорем росте. Забони олмониро дар назар дорем, лекин ҳозир омода нестем. Барое ки ҳозир машғули забони англисӣ, русӣ, туркӣ ҳастем. Аммо дар назар дорем олмониро. Лекин ҳоли омода нестем, тайёр нестем барои дарс додан. خب دوستان گرامی، چند بار شد میگم خیر خوش کنیم، باز کامنت های شما رو میبینیم، یعنی کامنت جواب میتیم. خب باز کامنت اومد. در مکتب میخونن، برای همون گفتم نمراتون میدادین، برای همین ما در شریکی روسیه شریک میباشیم، برای همون وقت در درس انگلیسیشون قیمتر در مکتب میخونیم، شما با شاگردی میگرفتیشون. بهترین میشود اما چی در نویسین دنیای زبان ها اینستاگرام در نویسین انشالله که جواب میتونتون. و از همه راه بهترش همین است که خب ما با شاگردی قبولشون میکنیم، یگان جای چیز نیست، قبولشون میکنیم. هر وقتی که افیر سر میشه مثلا از همون کتاب‌های که برای کودکان مناسب هستند از همون کتاب‌ها مثلا نشینن و گوش کنن نویسن. مثلا اگر این کتاب برایشان دشوار باشد، این کتابی که حاضر رفته است اینترو، پس ویدیوهایی که انگلیسی برای نوآموزان است وای مونشان، اگر وای آسان‌تر باششون، پس انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1 وای رو مونید. اگر مناسب باشد خیلی خوب، همون خیلی دوام تین. اگر مناسب نباشد بگن که نه وای آسان ما چیزا در مکتب گذاشتگیم، پس در این افیر ما بیاین باز خوبتر میشه، یعنی باز خوبتر میفهمونیمشون.
محمد علی در اینستاگرام دنیای زبان ها نویسم. بله این دنیای زبان ها اینم خیلی نوشته می شود. به حرف های انگلیسی نویسین دنیای زبان ها می بروید. خب از می شاکی رو کپیا کنیم، شما در روی کنیم. این رفت این نمی روه بخاطر که سیلکه نمی روه. از یک لحظه من کانالی خودم بدرم. این کانال دنیای روسی است، برای سنجشی است. از کانال دنیای زبان ها سیلکش رو رویتون میکنم. این از سیلکش رفتک برادر محمد علی. یعنی در بالای این پیوند یا که این سیلکه زیر کنین روز به همون صحیفه رو میروه، صحیفه دنیای زبان ها. دوستان گرامی اگر سوال و پیشنهاد نباشد اینجا خیرخش کنیم. حالا برای ویدیو هم درازی باشید است. محمد علی رحمت الله به شما برای رحمت الله به شما برادر. سلامت باشین. به شما نیز رحمت که قدر کردین اومدین. تشکر زیاد. خب در همینجا خیرخش میکنیم دوستان گرامی و باز فردا در زبان ترکی اگر کسی خواهش داشته باشد باز با میخریم ساعت 8 به وقت مسکو. همگی کامیاب و سربلند باشین. خدا نگهدار.